Batata ba mama bandeko wa bolingo. Boye malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wabino Patrick Chimanga tata ya mayangani. Mayangani na Politique ezali lingomba. Nto. Ezali bisika biena ko yapona ko sangisa ba Congolais nyonso. Ezala ba ya opposition, ezala ba ya pouvoir, ezala ba baza intéressé na maya politique, ezala ba baza intéressé na maya politique te. Bino nyonso tu boya. Boya tata mayangani na ye. Na ye mpoete ko na manyolele bino maya ya politique. Na ye mpoete tote ana bomoko, na ye mpoete tote ana bolingo. Mpamba te. Konyi moko etokisaka nzungu te. Esengeli bakonye za libele. Mpoete nzungu etoka. Bilei ebela. Bana ya Congo balia. Na bazi ete bosi bo mesani déjà na générique na biso to entrée na biso na mayangani na Politique TV. Tozali na suka ya mbula 2023. Lokola momesanu tozali ko kende pembeni ya bakongomani to bakongolais nyonso spécialement ya Afrique du Sud nto ba yebino boko benga ba diaspora. Pona kokutana na bango mpe pona kosolola na bango. Po bapesa ya bango makanisi sur réalité ya vie ya bakongolais na kati ya Afrique du Sud. Mpe pona nini te bapesa makanisi na bango sur maponami to ba élection oyo uti ko salema na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo na mokolo ya le 20 na le 21 décembre 2023. Na yango nga na kena lombangu pona kokutana na bakongolais mpe pona kosola na bango. Bino na ngai tokutana na kati. À suivre. Allez, ciao. Batata ba mama bandeko wa bolingo. Mbote na bino. Pe boye lisusu na mayangani na Politique TV. Ndenge bozomona nga tozali toujours na même temps ya kokende kokutana na bakongolais nyonso ya diaspora ya Afrique du Sud précisément. Awa na ebite tozali wapi bomoni nga na vandi katikati ya ba mama mibale. Ba webisa biso bisika nini tozali na tokomeka kosolola na bango. Mais lokola boyebi mayangani na Politique ezali émission ya caractère national. Ezali bisika biye tozali ko valoriser minokwa ya mboka na biso. Tozali koloba na Lingala, tozali koloba na Chiluba, tozali koloba na Swahili, pe tozali koloba na Kikongo. Na yango lelo tozali koloba spécialement Chiluba. Chiluba yo zalaka boyo, tata mayanga neska yebi koloba Chiluba. Bongana koloba ngo soki omoni na ebite o commenter na se. Bata tu ba mamu ni bana betu ba jinanga. Kulo kuimpa mu emission wetu mayangani na Politique. Lelu tuji mwabe munu jinu mona njimwaba uji ba mama benza mujimu munka chumwa salon de coiffure. Mwaba kai uji ba enza mujimu mwakumona mushindu kai mwakwambulisha bana kujambulisha bobunka yabu mujitunga ede de Afrique du Sud. Mais nyalu bilu ni kuikile nabu moyo wenu ba mama. Moi papa. Mama moyo weba. Moi papa. Est-ce que utwakula Chiluba ni uju essayer? Ngakule Chiluba. Akula koko bikola baba kumva. Ngakule Chiluba. Okay, mama wewe utwakula Chiluba ni wewe uju akula mwakulu gani? Ngakule Chiluba chetu cha kwetu. Chiluba cha kwetu hambele mugazaji. Jonsu kwetu tetu si mwakulu wetu mbimpo njiswa nao. Okay, to asakijila wabunyi tubanga ni wewa epui twalukila kwa anji twambile jina je banganyi bwa tetu ni bakutangile bakomanya jina je banganyi. Mema janyi mama Ndomba Emily. Mama Ndomba Emily. To asakijila wabunyi kumpala kwa Beyonce bwa kutosha ku chance wa kwa kula kumpala kwa kamera. Mama jina je banganyi bakulonda ni to tumanya hetu. Jina janya Antoinette Biagisanga. Mama Antoinette Biagisanga to asakijila wabunyi bwa kutosha ku opportunité bwa kwa kula netu ni bajiba tutangile. Anji ngambile ha tuji mwabaka ye tuji hen. Yemu tuji mu Black It Epival Sunday Park. Mu peshi ya ku expliquer. Okay, mujitunga kai tuji mugabo wanyi tuji mu Afrique du Sud Cape Town. Okay, tuji mu Afrique du Sud Cape Town. Mama anji ngambile kabjuwe tuji mwabaka mwabe bwa bajiba tutangila ni twetu tumanye tuji mwabaka. Mwabe tuji mu Sam Avion mwabe mkote wa Sunday Park. Okay, mujitunga kai tuji mu Burkina Faso wanyi tuji mu Chad. Mu Afrique du Sud mu Cape Town. Okay, tuji mu Cape Town. Bishi tuji kundegeli wachi jimu bishi jimu chai chibishi. Bo mema njimufika munemu katikati mwachi jimu mundu minai. Kaji kachanga fika munemu chena mwana numpu
ditunga dina mu façon de genda bimpato kadien genda no bimpato façon de kwetu cha kumpala twenda leze to ditunga nya bantu twenda ni China cha kumbiji bantu mwenye atu twenda ni China kwenda bwa kwenda mushindu tu twenda kwetu akunyi wewe ni telefone weba mwinjile wendu jisonende tonji ni telefone wa eshu wenda nito na shajiba kampanda memu juko mutisalu nito jiba kampanda nyingenda leza nyingafika kwetu nyingafika kwanyi to munemu bikenda ju fika njiba kampanda wendu sambila mwinjile nika nyingafika kwanya nyichamba akafika shinyishiki jila mwinjile ujitunga twela bantu bajibenda ni twela chana na bingo mababenda basheba ya bantu chana ni bantu bina munemu nzubu ya bantu mwantetu jibenza mpika ya bantu bena munemu kabai batwanta ni mushinga kunzu bubenze muji mutwenze ni tutwenzela bantu mentwe twenzela bwantu to bana ba development twenda twalukila chanyi manyi kichanyi chinji mumwana kachanga afika munema chemwa kumwana jitunga jiji nsangisha mema tu nyinyi ngambila bana betu tetu baji mwinjire ni bajibela menji bwa kwalukila nyuji ni biembieba nyijunyi binga nbieba wamba nyitonyanga nyeko ngakeba vimwa abo achana na to sombayi kwetu akungwimpa tulombela jitunga jetu nzambi bwanyi jilongoloke yetu twikale yetu bumutu jimutu ngungu jitunga jitutwela menji ntokwa bakampanda ujivimwe pa jifikenda bumudi kwetu akutbwanyi tetu bonsibina bajikuneku twalukila nkwina tula tusombayi twenda yetu aleza mujibo benda kuneku benda abo aleza bo babenda leza mentetu ka twenda leza tu batatu bamamoni bana betu bajinanga mushuma wanyi chena manyuma kwamba mushinduka ito novu nenu kaenu bintu kai bidi mama wamba bin realite wa mu Afrique du Sud chiki ki verite wa mu Afrique du Sud kadi chena mwaku monopoliser meito memanjika monakamba mujimu wanyi mwakumona kwamba epui kwebeja bantu nkonku batwambile bimpani bipi novu bintu kai biambi mama twanji tuya kukujabaka jani ngebeja kabidi mama angambila hende wovu bintu biambi eske wewe di d'accord nenda nyu contre nenda mwamba bia mafianyi mwamba bantu babushu bishia mu Afrique du Sud papa bintu biji mwamba bintu bilelela mwamba bintu bilelela bwalo bwa kuneko katwende mama katu twenda kwetu to kuneko nunku we mupatuka twani chilevjera mutwetu bajine balo mupatuka mupinga na bishinga wela nsambi to asigila kuneko na mwangu patuka ni jelana jameshi chintu cha kumpala na shino na bako kangana mupetlekela muluma patuka nangoto bishinga ne paone paye kupatuka ulomba nsambi wa ye mupinga na wela nsambi to asigila bwalo bwa kuneko malo ajense kama pita kunyo twamene kuneko mema nyimo wana shibe mugade ne bana betu babani babake bakulu kuneko chena mwa kuitabushi tubwalo bwana nshikwetu akuwa mulonga university mufika hapo twamene jubwele mu bon sentete apo kapene chintu chansongo na shebana batu chutulela kuneko bo balo mujubwe mu bo balonga bashikishi bi problem bo peta mujumu ujibana bena mutunge bapeta bwalo bajana babanta mal bo ba étranger to bijibi kala problem bijiluta tulo bon kuchinti kengesha kuneko nchochachi tutulomba bwanyi kwetu ko kumwene kabyimpi nyimane boss wetu ntupinga ntukusomba kwetu bwalo bwa kwetu kujukwimpa kwakana bikola byakashije kwetu na shiba kwambanza la kwetu twamene ngini susi wa kwetu vraiment wambi bwa chabulelela kwetu na shiba kwambanza la kwetu kwa benda nkulu kwa muchi hatu mu Afrique du Sud une réalité wa ba congolais ba mu Afrique du Sud majorité munu atang di mu ma émission soit tout twenza ma interview soit tout twenza ba congolais ba jiba kula même langage ba jiba kula bwambani kabena mwa ku conseiller bana babu ba ji munjilani ba ji mu Congo ba lo mu Afrique du Sud to contenu munu vi mama wambani insécurité ujuko kwa bunyi ba jiba shebe yangana nungu kaji neno dibamanya bwani mushindu ka tubako ngule ba raisonner mu Congo ngebesha ba mama banganda muna ba munga yapo kaji mama wojuamba ni wale réalité wa pinjeu en même temps udumanya situation wajitunga jetu mu Congo particulièrement kwetu kukasai bantu bajihambelo abamba ja des fois batumina ko ku bantu bajikukasai kuna shika $10 ka $20 bwani bajambulushi
pinje bobu kukasanyi ku Kongo bajiba mona bantu bajihambelo mu Afrique du Sud anyimi aba miko abele mejini bajukujulu adibela shimejino ku Nzambi banjelu bajibenda kanani bibute bya makuta benda baisha bantu pinje ajo bambila ni kuneko kujinungu kabalwa pinje eske boni bakuita bilani bajimo kwa mnika je uju tuambile nangu mbishie kena walukila yeye musombano mwaba uju bambila bishi nyimba mbila somba basomba kwetu bwalu memu mita ye chena bwa kwamba nyi kwe bajibele menje nyi kunto akubwanyi kujima kutaloko egwe kubantu bajibakenga bikoli kancha mwanji kumwana muntu awenze ndanu mujimu munemu nyitongela menje ntumina bana betu nanyi makuta kukongoto bwacha nyacha kumpa tujibani bikala mpika kwetu akujinzubu mishinga mimpa kujibintu bikala mishinga mihehe kajuku ne kumema chemwana bwari na shabwansong na kakwena bwari bwansong na shabumoto matu konso anjindala nsamisha mutu nchimvundwila memwe na kune kunchin mvunsomba kwetu amvungenze mijimu yanime yenze mwana kunasho wenze kabwa kantu kakesame kaya kumpala kajuku ne kunchemwana na shintu chimwa chena chikumbana to basomba balombela jitunga chitingamba lombela jitunga jetu Nzambi batetu bonso twalukila yanu kunto kujiya kumpala tukala twenda ko kwetu aleze twenza mijimu yijibu bobo ba raisonnable nto kumputungu impa bietu bio bifika ko kwetu tetu bonso aba lukuka chitulisha kuneko meme ngamba bwanyi meme ngamba indukuka membi mpa kwalukila kwetu bwa kwenze bishukutoka kwatetu jitunga jetu nyibyanza tosa kijilwa bunyi mama ni tosa kijile nenu bajiba tutangila bajiba tulonda partout ba mama ba papa ba nsonga ni bana batekita njingela mejini nujinu voa conseil anyi mubelu ujiba nuesha yeu mubelu uji uleje realite wa Afrique du Sud bwa ba Congolais nwenu bajini mitu mikola bajibamba ni to tukengela tuye tumona mbwalu bwenu kimema ujwa kula to mba Congolais bakula verite kaji twani tumva kabiju kwa mama eske muji mama wambemu momwanyi wewe uji d'accord nenda nyi bwa bana betu bajibe ni kaji boba jiba tuambile ni katulutome bomba sombanu kunto wako bobo mbatu batutumina ma $20 ni $50 pinja jibamba ni katuluto boba soko alukila ni tu vivre bishi wewe jibambile bishi membo anyima nyimba mbile kwa nyimba basomba kaba jitachishine lunga nyito basomba walbo jitunga jitujeje cha chintu cha kumpala bajibele menji bane paje bantu mu Afrique du Sud bajibane makuta baje movie mwimpa mekabena banyina baje kukongo ko baje movie mwimpa mu musango fitina baje mu Afrique du Sud mbala mu Afrique du Sud bijene wense bun sente julala fambele ba kufota makuta me kukongo we mwene kongo mulo mwene Afrique du Sud makuta mwamene chene na bobo bwa bena bitaba baba ne ujine makuta me bwanyi mema basomba bonso baje bakeba kuluba bwalo baje kuneko baje be le menja bubu kufingana pinyeno no jukwa kana junuke baneno lweko nonko yo mbibi jinga tu nusomba kwetu ngimtutulo manzambi kwetu kwa kana kwetu kwa kwana nukushita ne kuneko nonko yo kuchinyi musufule jancho chachi